Lewat dulu, Mam. Dari Bateran orang-orang bos. Teman-temanku di mana? Rono, Mam. Balik kan ben mambu lagi no. Ora iso salin pokoke. Mak, aku mah pengen boning kono masak. Boning lapangan kan aku. Ayo boning masak. Dek, mau kenapa nih Dile? Aduh Dek ya aku. Beka cocol balamin di. Balam apa kan aja nggak? Mau ngatur ini ngono pas. Kecil kita pampen lagi. Yo, Dile mah. Kena apa? Sokat. Yo kena apa mah? Kamu buat tiket temen. Kita aku lagi. Ya kan? Aku kena. Mayo, di balane. Balik, guys. Astagfirullahaladzim. Atus pantri. Dadah. Wes ora usah adus-adusan. Adus kok esuk. Adus kok wae, adus Iko lho, Pak. Lho kok iso disebut ngene iki piye, Lep? Ye. Mbak, itu tukang rias, guys. Bojone Pak Komar ki. Tukang rias Binangun. Ora adus ra tukang rias wis ayu, guys. Sesuk anu Piye? Depene ganti. Iki lagi berganti anyar kok Pak Komar. Karate lagi iki. Kurang mendukung. Sik, engko nek bar kok Mbah Sunan ki nek menoleh rezeki. Tamal iku mulai menoleh. Langsung HP anyar mulai. Di. Lek sumpah kabar. Baik. Alhamdulillah. Baik. Ki balik ranjene mesir kono ayo. Mana dipoto ning HP? Halo guys, Mesir ana, Bos. apakah kalian sudah makan? Belum ada saatnya. Nanti aja. Ki Pak D, guys. Main dulu. Jangan main. Main apa? Mainin dulu. Ayo yang jongok kene wae.
junior. Apa bedanya sebelah sama junior? Kile Atias binangun kayak Minarti. Nong sagine nganggo kuwi kowe. Anu Sekarang promosi lihat. Gak salin guys. Suasana kota Demak guys. Kasih tata lah deh. Kasih tata. Kono keri. Rane kene kono kademene. Penendi le. Malah Pak Demo nih. Malah Pak Dene. Malah Pak Dene guys. Bismillah.